Law Commission. Vice Chairman Joka Law Commission. Kata kepada bud imai tak kepadung na din jong napit ka sugno kanila sama kana ru kuntai kepala yan na lagi sidang bandang umai kepada kami ka patulong percaya umai kata kada jemam arsap jang ini beriu banyo e kabor keburom syakla yang ada jama parti syakla yang jong kunyi kepada alamnya ka nakapor terpor parano jong senang kecing keran bapak joki katlo ke sobang mayo selaw bagi keran hantai senang jong abadam ade ke sobang ipatai ke dalam siar khadar ipatai ke dalam kami ipatai do punusan ipatai lut na dong hadam ndrai nadin pat tung yo jong kunyi pan silpi kumka sarman jong ka lok pisan jong kota NPP kata-kata ini jong ka abu yang norin jong bali yang berhak ini kata yang berhak ini kata ngambat cukran papa Erickson benar noru majulah yakin senang hak di house meeting mentara ni ngapan seven yang ini parano tray ki orang ngapan wan kran lamar ki mlat kita kira ba nasya sullo nambas number 1 menikran ni kata mata ban ang apiigi nong song senang yang ale confusion jong west ka silbaro ban tik ya kaji sisa hiru ada pipu di kong bana bot depano NPP bot depano NPP lo pipu di kong bana balai kran kumta mayu kita kising jong ka baro kumbalang hadu muta kamlang ay indray kata ke chairman nak NPP government ka vice chairman jong law commission kam ko tre sakali ka ko kuno ong pating uthok sakali ka kanong pating uthok kali ba pangnian undang mo to la chabe parti uthok kali ka tabaro ngapat thok dapat syukur meno yang kajok parti kami senang lagi. Kalau orang ngutang, nampak thok dapat syukur. Ngaya try wala kapar, try kuno try sarkar. Lai ciki senang, di kendang medong. Ngaya lah, ya teng yang mai topeng. Toki senang di mana ke try, try sisa. Nampak betul-betul platform kemana kita. Mentah nak ini cuma kalat, ya kini brave jombi. Kini nong try jong SSDP sebab kami ada bagi tegi presiden bagi tegi nong yang sekretari bagi tegi nong rampak yang parti kita pun di dalam tiap yang mai nama kami dia ada kumta kami tu ipat nong tak kompong dari halor kata orang ngayen kata kasihan keren yang nong spang konsumsi berkiwai par berpintar jadi bisa baru lada ngalap kipadan muslim kalau kompor ya tu yang lah hang nama tahu nampak sentok prem nadu mengadam ngalasan ngalarang ba ada ini kelimat ngomtang nampak kan top yang noru keli yang lagi nosong senang je apa pom no penting bah ban kapor atau ba thing maju top kan keli itu kali Indonesia ini stop pejalan robot kita kalau kita makalai mata kasih dan grab dia kecil top nak grab dia sisa kabanga hapat panmi ya kla namami i kebun gitu ni kira syak ya lampaklah hak kalorin bijang bai lah syak ya lampaklah uai pami dia ba hopeng uai pami dia mai barak kau ke celah ke ijo daya tarai kata jin ijo ki mai dan set kelai kadai itu sisa apa bansin kung di zaman jong ka sarkar atau apa lagi di sisa bagi jamai pun juga dinjat jauh ngaya ban yang ada mentah kalau umai umpat dia terang berkenalan nasional parti nadu itu ada kena lagi kena terkait ukmi ente ginung pocong uru bandai kumta rempat dasram kini orang mak kini alam jauh kila dum betul jadi bah hopeng pak namar kata jalan kata Salman sampai kita berhenti ke mana Salman jom kamera di pasar pentoy
ko para nong siyang sunong, jomne constituency. Jadi kita pinang dari sari jom sunong, inda kiwan kita gerang ba, lalang ba pangyang ilang kongbadan, syukri ternyata negawai ngalo om ya kami handong skoindro. Namar mengalai hampa ka house committee, na keren kita lagi ucisa, balai nami na parti. Dotet mentalo kami na parti da kajing jawma, tanig jumba panse. Andrai habang iyo kami kawai pa parti, kepada kajung kenoren hangtangan. Hangtangan. Ya pin ko na sunong. Jangan konstitusi jeung muta. Garabi kita jat yang baik. Ale hang ne bat PPP. Kenoren jeung kata nang ne mata. Garapun kanya kataru nganmi. Nganmi dalam kanya ngan kecuk kenoren. Namaro pat ka kenoren. Nado kena kena. Hada mencasa petok mo yupi. Sang penjauh ia bangsa dai seperti. Hada mo pak seloy. Dan perkara ternyata dalam yo yang jemaah kurang. Ngali so ya kata. Kecing sisa baru kemana dia kata tahu ya parti ngai jatuh kata-kata. Ndrei kalau dan si unong yalam. Kamu tu si pengantin tu kira-kira set kelas sudah. Deh orang kita norin. Nari saino. Ngayai pan ya kata. Ngayai pan ya kata. Dia mentang ada nari norin. Ngakot nang ya pi baru kau pai ba masuk senong. Unai kami nak MBC sini, unai kun tamai pasal jangan. Pai jemu pengatereba, unai pangai itu ikau ha. Udan kejenglok prosnaurit, kat doktor belum kumne, tengah kendet ni doktor belum kumne. Nak kendet apa yang hendak nukong. Unai udan kenorin urung mengenai parti, udan kenorin. Ayat, baka pipi kalian masuk cari di konsul, ayat masuk cari kejelas. Lada kalau ada baklau, weno hadir sansna. Lada kalau baklau, weno hadir sansna. Maka pati kata sepik pak baro. Ailat yang kami pasti sedang sampai. Dengan dia petken kesensial kumno. Kini kiwai kami kesensial lakat tasnem kumto. Selesai kanong. Dalam serta kumta kelale. Iwan jalan pengamat tak kawin ketur. Dan benar-benar kami kata kita ke suri kup sini lambrot, kup sini lambrot tambah, kup banyak pikiran berat. Kita juga kelai kita. Dengan friend pun, nasrai nilai yang suatu yang tak terkait